agoku noku aharigana katongezibire Radio West gamba John Donald Trump tube twakirebere kugira ngo akashaba ngo aganireho na nabo byukweri na government ya Iran bayanga kuba yangire yimuka atumbwe ninyowe atinganireho na nabo Iran atwikirizana ngo kurwana tube twemerizo kutere embunda ku marebero bitanu abirano bajyango icyo kiganire noha. In fact, ame commander this morning yagira ngo Trump ari omuruhuzyo ebe barikugamba tibarikubimanya hate byo kwerinda bya Iran noreba byizire nibyeyongera ebye myaka 10 buhwire batandika bisya ebrum technology nchoro kurebera hati bwanyuma yo kusanura ihange rya Iran rya Israel habireho kutina okwamani bomo zabo bwa hati ne yumukeryeje ziciko mwanya zibitano ejetoroku hata rada zikushoma those bombs ziba confused aho concentrating bomb to concentrating area neza kutera nkaye na Iron Dome technology yihange rya Israel yombwe no bwa hata bagicwira mizi bomb zikwisha zirabaho zitera aha bwenshi ahabo kugira ngo Iran etandikire nkora ya ballistic Nesinika ballistic missiles. It is no longer concentrating on short range rockets. It is now launching ballistic missiles. Kandi Iron Dome ku yakozwe ekakorwe ryo kwata za motors, eriyo kwata za drones na short range rocket systems. Konkata aba bahindwiremo mu technology. Na nekindi enshonga eyortarora hirwahika. United States of America yakorise billion 18 omusandisha tuzorutaro rwahika sente ziryo nuzwero mu rutaro America bariyo babuza Trump eze sente zo kumarro mu rutaro ntuza kuziganyirwa ho rutaro karurinko rutine kigenderwa what are we after nka United States of America kuza kurwanisa Iran what is our target sente zo rufutayo ntuza kuzibarra nkaye kandi sente zirukuzamo orutaro rwaza kweyongera yo kumarisa ndi ameza abiri nebetaga $1 trillion $1 trillion ngishoborire nshonga habwe United States of America rukutamu sente zo zona etakureba harubaju konka nabwe if you go back to their economic status you realize ngo sente zibariyo no batamu tizine kibaro tizine kigenderwa no rutaro bwa hati bariyo no bashaba mizi bariyo no bashaba kurushomora agoku noku aharigana katongezibire Radio West gamba